Hello everyone, welcome back to my channel Mary Mizo Vlog. Voi na chuanin boitei thomno gift anga kan don le I ke mana ka le sakte hello share ka du apa saber lo sei ka du chu December enge Christmas ma chang khanin UK khanin lockdown khani chara April ni so pan he khanan hlip chani so beauty salon le khatian zong khang khar ve kan non essential shop te kamit mul hi aching bon top to ta I mase tuna hianin appointment and book full lu tuka it open up to mase we couldn't get any appointment whatsoever so van chanin ka ngari anga ya le ke ma lo po ve ka tuma piang hianin kapot kheng china kapot tir tunu hianang mai lo po ve to su hi ti china so van chanin abuk ang angin khan ka kada to pa kan pa po sami book to to ka kanin enge kema I presentable dewa lo lang kakadwa maro so yeah it is what it is hey kan reality so anya so van chanin if I look really awful I apologize so that's a video lo lut taila lo share katuma hey lockdown tere wang khanin I kan chuak na saman lawa I enge sleep suit de hi han oma pon kan chwalo wang khanin mase tuna he spring te aron ni chawa borak te anoma wangin pon te kan han chuak ve de to a kan han leng chuak ve dewa enge choya somna te po kan muzeu zewa khata khanin kormoi te I le hun ve to katya chung hawa chanin I kormoi te le ama po hi chang chakre wang khanin atira 0 to 3 months kan le hau kha atot de vek to a kha thom no thar te kale noala chuchin en chakaringa kalo share don ya masaberin gift min petu te zong helom thu ka soya nge du sangna kan dong na se mema gift thau hi lo share masaila cha nuwa chanin amata na kale hau tuna ahak to kang chau kale lawa enge no pang hi chu growth part te an ne wang hianin an thang thu china khata khanin a next stage enge ahak tur angkha in ready ka du awangin a chen tuna ahak tok lo tur mo size len de hlekte po kaleya so let's get into to the video sorry ama sabera chuanin aizola changa api te lo thon hi lo share ka du hemikor hi an ron thona chumene nan ron thona wangin enge alik dewani ka ringa hetlai han spots le mo ma in hu them o hemi hi kalo be se dana chuanin in khom te kan theile vele baptisma chantir hi kan dulu tuka to da chuanin online in kan le tivekta kha wang khanin baptisma chan kor tur ni se kha kate kalo ra deu leka amar chu pathian thu ni se kha chu kanin khom the hun tur physical kanin khom the hun tur hi ala shiat si lawa na se transan me tan chuan we katia khami khalo theilo ta ni pon I'm pretty sure we'll find an occasion for her to wear this special dress chuan hemi baka hianin kor hi api hanaram phiar sak boka hei chu tuna ka hakti china ma se ala lian ro lu to ka chuwan chanin 6 months vela chanin hak to karinga hei enge kan lom lu to kan ya pi chanin khami piala ma khanin tiang ang suit te hi changkai le tuka hemi hi quality hi chalu tuka ki cornel aron in choma mo he tiang te ne han aron choma cute topa pani anon thona a designing la pakhadi chu sukzo khan ha ngala pakhat kalo mention tel du chu he tiang ang chi quality cha no pangthil enge chechola pon hak theng chi kha indu ni chanin aizola Millenium Center hian 5 kids door kan neya ta khianin lo enquire ula no pangthil chatak tak kan ya mantlom takin kan zuar china chuan pakhat acha ka tin chan chu voini ka suton yan non thon chang hianin enge a fan lawa a shape a loss lawa chanin a print hi adal me lo boka le anem tuka chuwan chanin hemi hi ka du topa pakhat le chuanin looks allow in tai dewa hei hi Manchester Becky te chung ko ina an ron gift nya hei hi 6 to 9 months ha kan ya le lian de le ka ma se
Boite chang chakra hak to vat karinga a Peter Rabbit lemanya. So cute. Thank you. Chuanin awzate hianin hei ran pe boka hei 3 to 6 months hakanya fleecy material anya. Hemi hi achangkai to pa hnuai hi a separate wang hianin thil dang ki korlum dang nen te po a hak thei do na mo hei hetiang hianin a rip material ania a me lo shimshima alum deuh hlek boka korlum hak ngai si lawanga UK hi chu summer kan han ti po hianin tlailam pang hi chu borwa khi engi a dai chaka chu wang chanin chuna alum vura t-shirt ne na kan han len po hianin tlailama hi chanin light jacket te khatyang kha hak le hi ngai china chuwan cha hetiang material hi changkai dona heta hianin hei tight saron chom boka he po hi hak na hun aum chep to ang Birmingham lama kan chante zawmani te chungkwa in hei hi and give boka hei 0 to 3 months mani se 10 minute thol dewa ma se hei khwalum chawa ki korbul ne na ni wangin hei po hi park vele leng hona hakti ka chak tol to ka soft toy la wala chom zuyamo chani heta po hianin a headband le stocking sa chom tela so yeah it's so cute thank you kan thopui nu Fatima in hemi hi Marks and Spencer mi hi alende hlek khuna ta na tin yang hei 12 to 18 months hi min ron thon wanga e po hi a cute le to tai chi chom ze la he tiang hawa hianin a cha ka tia chan chu hemi nen lo po hianin a tai che hi chu thil dang nen a ti pol thea ba ka no a su ta ran tiang han ka hak tir kher lo ka mix and match china so yeah this is a very very lovely gift indeed thank you Fatima if you're watching this atuna chuanin kemana a hak tur ka lei ho ka lo share ve thonganga hemi sleep suit hi 3 to 6 months hi ka leya atet hetiak angmo a zip ho hi ai o sam leilu tuka te like hanin a kilchi de hi ka le ni chuan ai in sam hleang ti kha karin lo wang ha tia hle kan ti wang khanin enge compare to chuan kha umlo ma se Marks and Spencer mi 0 to 3 months ka lei ho kan han mang kha lawin o sam hle lu to kha ta chang kha chuanin akil chi man hi enge ka pe lo ni soi top chan ju zana te mu amu chwa lai te kan lo change a diaper te ama hian lo ning man chira khatiang kan ti han he chu tiang kan pot kha dan kan zip le to pa ein o sam hle to ka hemi hi ka du na chan chu achung te hi alum dewa mo an name tag box ya le brand rawa chuanin kemin to deu ma se next le Marks and Spencer hi ka du deu bera chanchu no pang thom no hi chu hei kan su reng awang le achang phei chuanin enge ekte an lo kai chuanin high temperature te kan lo su ka wangin a chhema a he a mel hi a hem ma ma kha wang khanin voi thum su ka hluibul ai chuanin suk po a enge a shape te danglam lo le enge hluibul lo ang ani kha chuanin a cost effective zo katia chu wan chuanin a ha ngun tur ang chi ho hi chu a quality chhaleu le khi kalei china ma se in chain ang te hi chu a le lama an ha reng lawa wangin a to kher hi kalei ngai lawa brand cha kher po ka angai ka ti lawa hemi te hi a sethianin tiani kalei tela kyo thi ka tel to ka zo tele mo ma atnoi hi chu plain to pa pink plain to panya hemi chu la thol dewa kala hakti ri lawa ka su 5 vek dona hemi ahang ma hianin chuan he po hi ala thol deu hleka ma se tuna April anita April May June vela chan hei chu khato dona June chanin hetla ya po khwa lo lum to nga achunga enge vesnen lo po ti hianin a hak thei to ka be se mo hemi hi kadu to boka hi thar bokania 3-piece suit angkha anya hetiana ki kor oma a jacket te hi cute ka ti to pa t-shirt material ang hinya
chuan hei pawh hi 9 months vela changin an hatheya mase no pangsai si chu a brand zir hianin adanga achena chuanin tuna po 0 to 3 months brand chan khat ka leya mi la hak tok te neya achena chuan todlu tuka khatya andeu khanin I enge a size anga bazar chi vak ponin ka shelawa I apmel en hianin a chen hi chu aliana chen hi te a size inang a sizing pek dan ro a hianin hemi hi Laura Ashley ania hepo hi rip material ang khane ki kor hi anem hlom lu tuka cotton vekanya I tuna ka lei ho hi chu hengte hi chu te mina in cheina tlaw ve de katya hak nom thosi atet lai achang khanin hei enge sleep suit ang kha kan hak tir na sal tuka korpa ngal kha kan hak tir har lu tukhi kor enga mo puk deu hlekte I hei tiga katya frills omang chi te angai thei vak lawa a hare pe lo china chuwang chanin tia ang nalve thosi a hak no mang deuh hi ke ena restrictive law so in seina lo deuh hlek tur ang hi quarantine ma sapotanga he printin nal katila tuka mango minia ala lian deuh hleka hi po hi maro chu enge tiang brand lian how tinan Zara te H&M te high street hawa big H&M te Zara te mango te how hi a design nal hi un sold out chak theile tuka no pangthil po hi chuwan chanin nal ti zong hi chu enge lei make ha acha katya he anua ke en le hian chan chan lo to lo china chan hak to khun pathian Zara tia kan nam chhoje chu hak to khun na ne do na kan du khuna khan lo le to lo takin katya hianin nal kati zong chu ka le hi lok china chong kha alo nita a he korte po hi cute katita pamo like so cute he po 2 piece anya anwai hi chu tia ang chi khania po hi mix and match te ka tia khwa lo vot deuh le kani cha high neck ang chi kha anwaya ka hak tiranga achunga he hi a ha me anga ka tia ten a englo anwai mi po hi a enge nakina khwalum chuanin shorts vel nen te a ha me do ang ka tia chuwan chani het ti khera in te do la pona versatile ka ti wangin he hi ka leya he mi anwai hi chu t-shirt material nya he cotton langanya kha lo ni le phot se chuanin he thil po hi mango minya cute tapamo cherry lem po hi te min la lian dewa haktir ka tuma nimin pya khama se o kar nge thale ti vela chan ha thei to pering mi ka hakte chak to cute to baka he heng hi chu I tun lai UK kan khwane channel ai la in me khopa I ala lum vak lo wangin spring lai hi chani jacket te lo hianin kan la chuangam manglawa mo chun la ya po chuanin special deuh patni kaleya I hemi hi Ralph Lauren aminia he thil hi print hi anal katilut tuka tona channel la hatok don la wala liana maro chu akal thei hun vela hak tok vel ka base mo ki a shorts nen tiana ron choma a material hi chabok sia a thuya hi hei an uluk to pani chu tia en me I handle chan hi a dola enge hei kum khat hak anya kum khat ma pona hatong mai theya but we'll see a proof here boka mo chunga hian nei lining na it's so gorgeous ka hak tir chak to le to ke hi chuan aya lian deuh shet ti me ang ke ma len le deuh shet a hak thei tur hi ka lei boka Ralph Lauren thawanya he he po hi amoy kati le to ka summer dress ta pa mo so he to special occasion na hak tur kati dewanya Pekoki kalei sakmia lawa te la khanin chan chu omzia omlo katia ina kan deu renga le an kal thei lo chuanin enge pon chhuap pui pon
snowsuit ang kan ti mo kami picture ti point lo me te ka video a khatia nga vaya I alum in suit ang kha kan ha te wa han a shan pa phekok bun kher ngai to lowa khatia nga ni wang kha ni nge phekok lekha poisa heka omzia omlo ka ti wang han engma ka le saklawa amaro su tuna chuanin snowsuit te kan hak na hun atlem tel tel do na khata khani phekok ama mo chho do na mo ama la kal thei don lo ma se pon chwa pui te kan ti na sa do na wangin ma se a che chol tur ang hi chu tuna ko order me ka alo la thleng lawa alo thleng hunai in chak te ni chanin comment na ma te I hetiang lampang Naute thil ka le thar te nge in en chang zong ani chuan comment lama ti khan lo soi ula enge in soi thei na lampang ani lawa keima ni live kan share na ni wangin khati ang lampang kha in mucha kani chuanin kalo share china nga chuanin a special phekok tur pakhat hi kaleya enge Stuart Weitzman hi kaleya a cute katil tuka ka base kalo. Look at this, it is so gorgeous. At that rose golden, yeah, that the sipa ka tumdan de chan tianin in pair se katya mo na kina len chwa hun te ala o mga katakhanin inkom na te pon yang chu kanin kom thei huna ya ha ka pair ang katya mi alabun tok lo lutuka ma se a special ema wangin he chu da chata po kadua abun tok lo na po he chu enge ka da chere ngang katya this is her first special shoe and Stuart Weitzman he chu a brand chain on Zanin, you know how good quality they are. Swanin khang zong kha athar ka leite chunya enge khamizi nga khan dalin ti berte omni chanin comment lama ti khan lo sai ula tin nakina next video lama chuanin atul dana zerin boite thomno ka organize dan te khatya lampang te kha video lo siam katuma. So yeah, I have lots of ideas and I hope you join me in my next video, and please, if you watch this and if you haven't subscribed, please do subscribe to my channel if you do enjoy family content. Join in subscribe baka khanin lo like tel ula te ha kalau som do chawa chan chu algorithm hianin hey like tamte le comment engagement te kha a pick up the wang khanin it all makes a huge difference. So kaka nipot say have a really lovely day and see you all in my next video. Bye bye.